kay huñunakuymi hallarisqa kay wakichiywan. Warmikuna sapanka llamkaynin tukuy llamkaypi. Castilla simipi autonomía de las mujeres en escenarios cambiantes. Kaymi asuanta warmikuna kallpanchakunankupaq pandemia pachapi hinallataq kay pandemia tukuykuchkaptinpas. Iskay patampiñataqmi rimasqaku kay wakichiymanta warmikuna llamkayninkupi hinallataq empresakunapi. Castilla simipi mujeres en el empleo y la empresa. Kaypimi rimasqaku imaynatataq warmikuna llamkaykuna haypasqankumanta hinallataq sapanku llamkay hallarisqankumanta. Chaynallataq imaynatataq empresakuna waqaychachkanku warmita harita nimayhinta usuchispa llamkayninkunapi. Warmikuna ama unhunanpaq Castilla simipi salud de la mujer kay wakichiytam hatiqninman rimasqaku. Chaynapi hayllas yaykunankupaq warmi kayninmanta yachachikuq kaymansi yaykunmanku warmi warmakuna, sipaschakuna, hinallataq warmikuna waqaychakunankupaq. Chaynapi ama usuchikunankupaq, hinaspa derechuyuq kasqankuta sayachinankupaq. Tukuchkaspankuñataqmi rimasqaku warmi qhari kuskanku yachachikuyta haypanankupaq. Castilla simipi equidad de género en la educación. Chaypimi rimasqaku imaynatataq hulluchinmanku mana allin yachaykunata. Qhari tukuqkunata hinallataq warmi qhari usuchikusqankumanta yachayninkunamantaraq wiñachiptinku.